Dan pobede je prilika da se setimo dve velike stvari koje su deo istorije srpskog naroda i nekadašnje jugoslovenske države. Srbija kao deo Jugoslavije se uključila i učestvovala u borbi protiv najvećeg zla 20. veka, fašizma, i da je tada jako malobrojna stala u redu onih zemalja koje se bore za slobodu, demokratiju i za budućnost i za bolji život svih generacija. I da je dala velike ljudske žrtve i da je zajedno sa drugim i danas prisutnim zemljama bila deo jedne velike antifašističke i slobodarske i demokratske tradicije koja je bukvalno postavila temelje sveta u kom danas živi. I današnji dan je prilika da se sa ponosom sećamo tih godina, da poštujemo žrtve koje smo dali i da shvatimo da Srbija zajedno sa drugima može graditi budućnost kao što je to učinila i pre 60 i nešto godina.